twaremwe mu shusho y'Imana rurema iryo tayimuntu twaremwe mu shusho y'Imana rurema iryo tayimuntu jewe muntu shusho yayo Shimesh ela la forme ewe Yesu we
tugiye gukora gatoya. Ube kabigira inyuma gatoya. Bwana sifiwe sana. Ni iyihe Mana twabona ihwanye na Mesiya? Batugabanyiriza no matara, gira buri muntu afate telefone yiwe. Turamya Imana tuyishima. Ufate telefone yawe. Doze 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 doze. Ufate amatelefone atugabanyirize runo rumuri, undi afate agasharupe nitumara dusimbe. Aha, murebe sampo rero. Hejuru mutugabanyirize no matara, hejuru amatara mube kabayazimya. Twakiriza ari ngombwa. Tugera guca tarara tanananananananana. Tugakubango tayindi tari wowe Yesu. Biblika tayinda tari wowe, tayinda tari wowe, tayinda tari wowe, ni wowe twizeye. Tayinda tari wowe, tayinda tari wowe, tayinda tari wowe. Twagiye